Дагы бір жолы сіздерге айтып кетейін, байге фонды Көкбөрүнүкү биринчи орында 500 000 сом. Кетти Сейитбек. Ola Taygadan'dı sözde. Gökbörü'ne birinci orunda 500 000 som, ikinci orunda 200 000 som, üçüncü orunda 300 000 som. Buna kalan baygeler, bu avtomaşinalar, mangayımızda turan gözümüzde kırıyorlar. Bu baygelerdi kimde sayladım, kim alıp gelgenmen daha bir yolu sizlerge aytып өтөp, hazır bolsa Çuy komandası Çavul'da. Sıkkol komandası Çavul'da. Görüp otasılar oynatып atkanın. Ay ketti. Baku. Sağ. Göl komandası Taygadan'dı қатты қайтары қалды көріп отырсыздар. Сурылып шықты. Шықты. Ана! Қантып. Бап. Nasıl oldu? Uzakta gitti okşan, uzakta. Atlayı taşıp sala turan bolsa emin aldın. Out. Ordo, Toğuz Gorgol, Kız Kuğmay, Tıyın Engmey, Ereң işlerden buyursa, жеңіп шыққан балбандарына, жеңіп шыққан ақылдууларына Тоғыз Горголдон бuyursa, байгелерден бірден кейін жалпы тапшырабыз. Ағада сіздер менен жалпы чоғы күбө бололу. Мына ошол аламандыкы жоргонун кунандын байгелери маңдайыбызда турат көрүп атасыңар. Ошентип чип автомашинанын баасын көпкөрчүлөргө 3 командага бөлүндү. 500, 200, 100 000 сом. Фонд автомашинасы Канат Муратбековтан, Нарын областынын губернатору. Нив автомашинасы Оргтекстрой компаниясынан Канат Исмаиловтан. Toyota автомашинасы
Жогорку Кеңештин депутаты Орманхандын урпактарынан Канат Исаевтан Honda автомашинасы маңдайыңарда турган машинелерди көрүп атасыңар. Буюрса ал машинелердагы ээсин тапкан ким экенин албетте дагы бир жолу көргөзөбүз. Qanday shunday ko'rdilar? Elyor. Jishanga Qirg'iz drama teatrining aktyori, belgili aktyor Qamchi Sarboyevdan 2000 so'm. Jishan Qamchidan 2000 so'm yükseldi. Üçüncü komandasına bayılan Tonkaylık Bakı'nın Cedeksi Mirzahmat'ın Turbo'dan 5000 so'm. Eki Ulakan dep 5000 so'm saygan. Oşo oydan bular 5000 so'mga razı olup to'xtab qolishdi. 10.000 so'm sayganında Arbi Ulakan dep. Az уже bit. Durgular. Dostlar, bu 7. minutaga vaqt ketdi. 3. bölümün 7. minutası. Sağ! Şi komandası çavurda. Vakit bolsa 10. minutaga ketdi. Sportçularımızın dağı жатақханасы тамақ ашынан баштап бүт бары ойланды, бары ойдағыдай орды менен болды. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаевдин фондуна 500 000 сом акча каралган. Рахмат. Кызыл ойында тез өтүү менен жалпы ел отырып ата-бабадан қалған еректердің ер ойын көргізіп жатқан жігіттер түсіріп отырсыңар. Чыңгыз ағабыз айтқандай 5-6 уақытта чоң 10 минут қалды.
Etti okşayt. Hazır aldamaylarına girişip 12. numarayı var 3-5 yaşlarında Anarbek oğlu Seyit'ti. Boşanma yaşını tutup alsın. Sen tapmayasın. Bana. Yerge çürük koydu. Atay o atsan Öz çürük koydu. kaygılarının arkasına in. Çık boş. Bunlar izleyip yürüyorlar. Gözüm yerine bizim çürük koydu. Gördün mü bunlar kanka aldanmay oyunlarına ötüşü atacak. Esalı alı atacak. Buna sorulu çıktı. Onlukta aldanmay oyunları var. Birim biri. Gördüler mi? Bunun dizgini hidravliçski. Ama gitti. ABS terima. Alız. Çıkamak nasıl? Farkında mısın ki? Anlatalım. İkinci numara Boğaныç. Çizginin omduğunca attığı avuttu gözleri kaçıyor atfaya. Akırın, ışkırık oldu. Ne Ruslan, ne olursun? Ya avtomatikle girişte kaçta otur çıkmadı. Boş onu çaldı. Ne nazır işte yok. Ya dışarı. İyi. Sasma, dolatma tükev. Көріп отырсыңар 8-ші номер жаңа Қуаныш. Қуаныш менен Жишан. Көкөнің таймашы уақыт болса 15-ші минута бүтіп 16-ші минутаға кетті. Жишан ес алғаны кетті. Тілек, команданың капитаны. Нұрекіз зор атын менеп тұрған Тілек. Өзі дағы ол бұрды жігіттердің бірі. Кеветесін көріп отырсыңар. Екі капитан Нұрманбет Тілек. Тілек, конечно, мынау менген аты зор екенін көріп тұрасыңар, жолатпай тазжақпен жолатпай. 6-ші номердегі ойыншы Мұқтаналиев Рустам. Ақбар. Жишан. Kayra başkalarına
belgili ölçümde vakit verilen. Dilek, yenge koyun. Oyun olsun. Dilek, yenge koyun. Koyun olsun. Koy, suca yendi sen de. Da, Roşentil 3. bölümündeki akırkı minutaları keti otat biyakta oyunda osurunlar körü otasınlar. Kapı, tartış, talaş oldu. Nur oyun degen oyun. Çiğ komandası menen Sıkköl komandası betteşti. Hazırınça bayağı oydan esep 6-2 boyunca turat. Vakit bolsa şuldap ötüp atat. Tilek komandanın kapitanı. Dilek, yenge çirif olsun. Evi Tilek enke evi al Tilek istile. Vakit degen ketip atat. Akırkı sekundalar. Akırkı sekundalar oşondu mına oyunda takım çeşitli akırkı sekundalar degende Tilek ketti. Oyundu bir kızdı koyun akırkı oyundu biterine 40 sekunda vakit kaldı. Talaşıp tartışıp çataverdi. Tayağızanını ulaktı. Dualdın tübüne taşlap koydu. 30 sekund vakit kaldı. O şöyle bu oyunun takdırına çeşildi. Isıkköl komandası menen Çiğ komandasının betleşisinde finalda oyunlardı. Isıkköl komandası Gökbör'den jengip aldı desek de bolot. Sebebi 20 sekund vakit kaldı. Hazır biz sıylo azemin başlayız. Stop. Koy bitti. Komandalar bayga topshirib zemine tura qo'ysalar. Böyle oldu komandaları. Özümüzün Talas, Bişkek, Şar'ın komandaları bayga topshirib zemine tizilsin.